Thokozani sanibonani dumelanga abshini and hello Inyanga Yompedi Mkhulu ngiseGoli 131 Marshall Street Johannesburg CBD. You know, I want to tell you something today, something so important. Uyabona, anything of which lento ikunikeza impilo, lento ikunikeza amandla, lento ikunikeza isinkwa, lento liyakuphilisa, it's something of which you must put your effort more kuyo, more than zonke lezi zinto lezi. Mayikuthi ukusebenza kwakho njenge businessman kuyakuphilisa, kukunikeza amandla, you must make sure ukuthi kule business le you put more focus on it. Ufaka i-pressure kule business le. So if le business yakho le yokuthi wena mhlawumbe uthengisa ukudla iyona ekuphilisayo, faka more effort on it. Awungizwa? If le business le yakho le yokuthi wena njengomuntu esifazana uthengisa umzimba and iyona ekufakela imali, Mkhulu kodwa uthini? Faka i-pressure kuyo. Yes. Mamela ngwanaka, mina I want to tell you something. Uyabona ngumkhulu odingiso angihlalanga. Ngiyahamba. Kitsamaya ke Malawi, kizwe Malawi ke Mpumalanga. Dana umakale ngisuke eMalawi ngibuye ngize eMpumalanga la eSouth Africa. Kusabathe ngithi eMpumalanga kuthiwa kuyasebenzeka ngihambe ngiye eMozambique, ngisuke eMozambique kuthiwa hayi Mkhulu khona futhi elinye ikhehle lisuka eNigeria lizinze la eLimpopo, ngiye eLimpopo. Kuri kitsamaye local ikitswe ke kantle ke khutla peketle local kuthiwa khona umuntu okhona eTanzania ngiye eTanzania, kuthiwa khona umuntu okhona eCongo ngiye eCongo. So ngenza ukuthi lento leyami yobunyanga isebenze futhi izwakale futhi kubonakala ukuthi kwenzakala ini ukuze ngikwazi ngisiza abantu. Manje nawe mayikuthi ukubusiness ethize enamandla ekuphilisayo, make sure ukuthi uyahlala ene business lakho uput more focus and more effort kuyo. If you put more focus and more effort kule business yakho, believe me uzoba nemali. Uzoba nemali, uzophakama. But uma ibusiness yakho lekunikeza imali, lekuphakamisayo, wena winaki ubheke lezi zinto lezi nginamsebenzi phezulu impilo yakho, uyothola ukuthi ayikho into ezolunga. I am telling you something of which I know. I am telling you something of which iqiniso. I am telling you something of which yinto eyiqiniso ezokwenzakala futhi ezakalayo. If umuntu utenderishayo unamathenda yonke indawo, une garage petrol, petrol station, une restaurant, this is something of which is giving you money. Make sure ukuthi you put more effort kulento, you grow lento le ukuthi ibe namandla nokuthi noma kuthiwa usekho emhlabeni yona iloku imile, ibe namandla lento. How le motho utswa ayikwathi uyakwathi utswa ke ba satani mali. Ha ere ke motlwelle ba tla re Mkhulu khantoreng, ha ere ke batlele batho utswang akwathi ubuya ka bona. Uma umuntu ule motho uphila bophelo ba hore wena wa kgereza, o motho izamelang jalo ka monna kapa jalo ka mosadi, kgereza ngwanaka. Ungastopi ukgereza, ungastopiswa abantu ukgereza, kgerezom bophelo bo kgone etsala, ntho di kgone etsala, kgereza ngwanaka. Ha o sa kgerezi o tlo kgereziswa ke mang? Ha o sa zame o tlo zamela ke mang? O tlo zamela ke mang? Bophelong bo ntjanyana lefatshe mona se ammao, lefatshe le ha se ammao ngwaneso. Uma wena uhlele ukuthi hey uNkulunkulu uzongipha, uzokufa mhlazana ufile, mhlazana ufile musungadli ungaphuzi ungayenzi nix, ushem lapho ke amuthi umutla ufa he. Ma usamba lo phela lefatshe, you need to work, you work hard kuzukwazi ukuthi ube nemali futhi uphakame. Mntaka ngifuna ngizwe kahle, I am not here ukufakela stress, but I'm here ukuthi ngikunikeze hope. I'm here ukuthi ngikubonise ukuthi nakusasa something will happen empilweni yakho. Nakusasa something good will come empilweni yakho.
nakusasa uzoba umuntu phezulu ekhaya lakini uyokwazi ukuthi uphakamisa ikhaya lakini njengoba ikhaya lakini kuyimanje indonga ziyawa abantu bahleka ngomuzi wakini njengoba kuyimanje abantu bona bathenga ogrosa emadolobheni nginekhaya ngithenga ishabi emakuleni njengoba sathenga ishabi emakuleni ngizokuphakamisa mina ngizokuphakamisa kuyenza ukuthi uthenge ishebo njengabanye abantu uma kuyukuthi namanje sihamba ngamateksi ngizokusiza mina there are people of which I always see especially at Didier side Roshni Didier Miaton kunabantu abahamba bicycles going to work traveling from home to work traveling from work to home they are using bicycles lento mangiyikhuluma ngaba ukuthi ngathi into ethusa umuntu iyathusa ngoba yamangazi ukuthi ama-bicycle ngesikhathi lesi kunabantu abasahamba ngawo for kuya emsebenzini kodwa ngifuna wena umuntu webhayisikili wena umuntu ongena nix ngifuna ukuthatha ngikwenzele something small ngikwenzele something esmallanyana entlenyana ongaphila na impilo yakho yonke ikwenzele imali lento I just want to do something small something nice for you ngoba mangakwenzela nje into engaka nje engakwenza ukuthi ube nemali something small into ezokwazi ukuthi kupush uyazi ayikho into ebuhlungu njengokuthi ubuke izingane zakho umuntu wesilisa izingane zakho mawuthi ibhekile zibhebha amanye amadoda abadlulana ngeminyaka musa batho ubheka ingane yakho untomfuthi ambona ukuthi ume kahle ufuza uma wakho umfazi wakho but untomfuthi amqedile abafana la ekhaya untomfuthi unezingane ezinamakhanda awu6 ingane ikhandile ingaka enye inekhandile so enye nawuthi yayibheka le ingane umngane wakho uyibona kahle ukuthi le ngane le nanoma kungathiwani le ingane kaSteven umngane wami ngoba awukwazi ukondla ingane yakho this thing yokuthi ungakwazi ukondla ingane yakho lento le iyinkinga lento le i-threat phezulu kwempilo yakho nempilo yengane yakho nempilo yefamily yakho this thing yokuthi ungakwazi ukondla ingane yakho it's a problem it is a serious problem kumele ukuthi uyazi ukondla ingane yakho ingane zakho uma ingane zakho ungazondli zizozondla uma ingane zakho ungazondli zondla amanye amadoda angifune ukudlala ngayo futhi angifune ukumoshela isikhathi uma ingane zakho ungazondli uyothola ukuthi there will be trouble in paradise and it's serious trouble musu kuyenza lento yakho ukuthi uyindoda uvuma ukuthi amadoda amanye akondlela izingane zakho especially izingane zamantombazana kulezi ingane enginazo ingane yentombazana i1 I always look kule ngane yentombazana ukuthi inkosi yami ndazi mntanami kuyoba njani kodwa angifuni mistake so wena umuntu ingane zakho zamantombazana zu6 awuzani ngisho nabafana but awuqabangi ingane yakho iyahamba esikolweni ibuya ngeteksi ihamba ngeteksi ibuya ngeteksi but wena uyazi ukuthi ingane yakho ayinikezanga imali transport lo muntu sibala kanje uka grade 9 uyitshela ukuthi le mali yakibela ngayo imali esuka kuphi batabasha bana bahawu basopho batabasha bana bahawu bazoziqeda ingane zakho basopho abangani bakho bayoyiqeda ingane zakho uma ngalo ukuthi umngane wakho uyazi yonke into ezakala kwakho uyazibuza ukuthi uSteven mina ngimtshela indaba ngizwa ngaye awubona ukuthi le ngane yakho untomfuthi udliwa Steven ayi angisena nkulumo mamela ngwaneso abazali nabantu abadala akhani imizi buildani imizi yenu ikahele imitsi yalona buildani imizi yenu make sure ukuthi nifake stop nonsense wakha indlu wakha amaroom emuva uthenga imoto ingane misingene ka matric ingane ingena depressed ngoba hlezi uyitshela mntwana mangabona nje uqeda isikolo uzongisiza mntwana mangabona nje uqeda isikolo uzongakhela umuzi wena wawuhlulekile udla imali nabafazi basadi baqeda drop unkwa
letsa bana ba hole bohloko ingane mazikhula zikhula ekutheni kumele iqale ecala zisebenze lana ahluleka nina ukusebenza. Oho alinkutlu kereng nahluleka ukusebenza nina kumele manje ingane mazikhula zihambe enyatshenzweni ezimbi ziloku zishanyela lana ashiya khona izibi wakhe indlu soloku wayakha ngo-2008 wayishiya njalo. Wena mama wawusuphenduka umadodeni wavele nje waphenduka umadodeni waphenduka umadodeni wakhohlwa ukuthi kwakumele ukuthi wakha indlu yayiqeda. Wena mama wena. So today I'm asking you, uyikemiseditseni uzimiseleni ngalomkhukhu wakho lo wayo uzimiseleni. Eyiphi decision ethathini namhlanje? Eyiphi? Makumele ukuthi uzame ukubuild indlu awukho lapha usacabanga ukuthi bangathiwa kuphuma indawo la kwana kuthiwa yakhe imikhukhu ngithatha intende ezu10 uhlula lesakho esi1 ufuna intende ezu10 somewhere. Ingane mayicela zikhula kumele ukuthi zingazi ukuthi sakha kwesiphi istende ngomuphi umkhukhu owashiwa wena liphilisa abana buhlungu. Take a decision uzobona umkhulu Hoti. Take a decision uzobona inyanga Yompedi. Take a decision nkaqedo. I always preach this. Izinto engiphakamisa abantu ngaso azibulali futhi azidli igazi lomuntu. Take a decision. Isikhwama semali sikhona sibiza imali engange 70,000. I-magic bag ikhona ibiza imali engange 45,000. I-magic wallet ikhona ibiza imali engange 35,000. Umgodi wemali ukhona ubiza imali engange 25,000. Inyoka yemali ikhona ibiza imali engange 100,000. uSmith ukhona ubiza imali engange 100,000. Isithwalo sika Smith sikhona umlungu okusebenzela kulandela imali akuphakamisa ukhona la ekhaya. So take a decision. Ukuthwala ngiyabathwalisa abantu. Ungafika la ekhaya ngufaka ingcabo zamadoda ahlala engene ahlala emanzini afaka amadoda amnyama amadoda ahlala asebenza njalo omakhala egijima njengempangela abantu abasebenza ubusuku nemini. Ungeza uzobathatha muphethe imali engange 80,000 sikwenzela umsebenzi. Mina mkhulu kuyapheda mina mkhulu anginalutho. Thatha loan ufuna ngikuphendule. Thatha loan uzothola i-magic wallet. Mina mkhulu ngomashonisa but imali zabantu abazibuyisi sengifuna nje imali engazingenele ekhaya. Thatha i-magic wallet ibiza nje imali engange 35,000 ngizokusebenza. Stop this thing of yours yokuthi uhlale njalo undingindiki ekaromosadi undingindiki unje awitse bo batlang unje tlolela ntho yawo. Empower yourself, empower your mind. Take a decision namhlanje. Take a decision namhlanje. Take a decision namhlanje. Yabona by the time mina ngihamba ngiyolanda lento engisebenza ngayo. By the time ngihamba ngiyolanda lento engisebenza ngayo. Bekungenje. I remember ngihamba nonkosikazi wami unesibindi lasisi. Ngihamba nonkosikazi wami. Ngiyolanda lento okusebenza. Ngiyifuna lento. Ngiyifuna lento ngiyayifuna le. Azange ngahlala mina. Ngahamba ngayilanda lento okusebenza. Thatha isamba semali nganika unkosikazi. Yafaka imabeni ngane umuntu. Yafaka imabeni yafaka nakubhaka wayo okuncane. Mina ngoba ngisamaphara kakhulu ngafaka icathulweni, ngafaka emasokisini, bengithwele futhi na kanje. Ngifake ngaphakathi into engathi iPentecost, ngifaka imali ngaphakathi, ngafaka igqoko ngaphezulu. Katsamayo. Ngihamba. Kuyahanjwa lapha kudlala. Ngihamba. Utsama karabhisi for iviki lonke. Sikitsekile karabhisi. Ngapha kukhuluma inkulumo ongayazi. Ngori kwanje unorigayi. Kurikwemba ngune you know. Hey ngurikwemba uloku yabheka ukuthi inkosi yamdazi akushiyo ukuthi uyodliwa mina namhlanje. Noma kwenze njani. Ngilo ngiyabheka lo ngithi. But ngiyifuna lento. Muri ngona you know. Angine ngidanga you know. Ngiriwe engathomndim. Bathaba rimba. Awuqili nix. Wena mthanza refela. Ngurikwemba ngini yes.
Yes. Phela uthi lokwenza la. Angithiwa nje kumele usihlekise. Phela ukuhleka kona yonke language akunakuthi uhleka ngishona ngihleka ngesimali lawo. Ukuhleka nje ukuhleka. Uyabona? So mthanda ukuthi yes. Yes. Mayimele ukuthi akuri ukhomba lapha ya. Ngile oh there yes. So sihamba endleleni. Kunzima kungenje. But I took a decision. Yokuthi ngempela I want to kill poverty phezu kwempilo yami. I want to kill poverty phezu kwempilo yami. And it happened. I'm not rich. I'm not nowhere even kangaka ukuthi ngaba rich. But inhlupheko ngiyibulele. Mntaka babulala inhlupheko. Take a decision. Yabona namhlanje ngithi kuwena, hey, woza Inyanga Yompedi, hey, ikumele, hey, babone dress ukulindile, hey, uJamani nangu uhleli phambi kwakho. Juda kibika boJamana, kibika babone dress. Ngithi kuwena, take a decision ngempilo yakho. Uma wena ubona ukuthi impilo yakho ngempela ngendlela okungayo i-right, satisfy. Wana kakuru usatisfy kapha phelo bawo, hlala unjalo ke. But if you see ukuthi there is something of which is lacking empilweni yakho, umuntu, as an individual, you feel as if there's something of which is lacking, there is something of which you are in short of, you must just make sure ukuthi you come to me. But all I can say is that take a decision. I'm giving you these options. Magic wallet, 35,000. Magic bag, 45,000. Isikhwama semali, 70,000. Isithwalo sika Smith, 100,000. Inyoka yemali, 100,000. Umamlambo, 150,000. These are the main spirits of which uma unemali, I can do one of these for you in order for you to make your life a better something. If you want your life to become a better something, these are the main spirits. These are the main spirits of which mina Mkhulu ngithi kuwena, I can merely make sure that I render them to you ukuze impilo yakho ibe ngcono. These are the main spirits of which ngakusiza ngazo. Inyanga Yompedi Mkhulu ngise college Johannesburg CBD. Lana ngiphethe i-sugar spray. I-sugar spray kaMkhulu it was mainly 1,000 rand. But manje i-sugar spray it is 500 rand. Uma umama usisi ufuna ukuthi enkomeni kube kuhle kube mnandi, ubaba akuzwe futhi akujabulele, uthi nje fa la emathangeni ngaphansi nawe inonoza ufake nje, then ubaba uzabe sezwa ubumnandi lobo dinga ukuthi abuse. Uma umuntu esifazana uthi mina Mkhulu mina ngilazi uthando, angilazi uthando, awunkuhlikering, angilazi uthando, thola sugar spray ibiza imali engange 500 rands at this moment. Then mina sugar spray yami is different. I-sugar spray yami akusila ama-sugar spray agcwele yonke indawo. I repeat again, mina sugar spray yami ayagcwalanga yonke indawo. That's why even the price is so different. Mina sugar spray yami ngilumba nemithi so that nanoma umuntu ogembulayo ungazigcobisa ngawo, nanoma ubaba ofuna ukuthandwa abafazi, na into yakho thola sugar spray zigcobe ngalento le umzimba wonke uyebafazini utla uqa wena hlabensele hayi bobuti oh buti kinthwenyana evalonyana ihlabe etsara uratele fasile ka ufela sugar spray ibiza nje imali engange 500 rand. Uma umuntu ogembulayo geza ngesugar spray, spray sugar spray emzimbeni wakho yonke into izokwazi to be right. Then i-gambling perfume power 2 isasekhona. Uma umuntu ogembulayo thola i-gambling perfume power 2 ibiza imali engange 2.6. Uyayilanda sikunike noma sikuthumela la ukhona konke ukwazi ukuthi kukhanye. I-gambling perfume power 2 what you do before udlala uyazispray emzimbeni, uyazispray ezandleni, then uyahamba uyodlala ama-gambling games wakho, then uyaphasa konke kukhanya. Ngithi kuwena namhlanje take a decision ngempilo yakho, uze la ngizokunika into yokuphila, ngizokunika mina into yokuphakama. Inyanga Yompedi Mkhulu ngisekole 131 Marshall Street Johannesburg CBD. Take a decision ngempilo yakho. Siyabonga.